a woda na die na reputation ni ade kira manfo o montene so ebia na we yesofo oh lovely now cancer pass wo do fi asabe wo say o fi ekon wo do adwuma ma obia papa wo do esuban pa o ko ni fi o ni suban. Your character is as important as your reputation. Your reputation nyama wotimi yo enwuma woto ball a oni me ball adwuma ye ni nyina betwa da ankwamba na ebeka subane ebeka ne ye me hunu woni ya wona agidri a empo won suban edo abehwe ase prekope. I've seen celebrities who have been involved in scandals and addictions that have squandered their life. Ojidin otonyom jidin ade bakubu okoyo ya ese ni din oye enyoma emma nkrofo ebo sedi nachi suban bi okoda na die etete na brabo suban na ehwa wohwe so abra biara so person abrabo edimu na abrabo e ka say you have lived a good life. Living a good life is closed with your character. Usuban na yentoma edwira wabrabo enya nyoma otimi ye enye nyoma otimi ye na manfo bo wo se enye nyoma wotimi eka na manfo ebo se eye suban a woda na die wo mra obi ani ho e kire woni e ben wo na huhia nyoma a wasua wo yo ne de ebetwam akọ me hunu nkokora fo bira wona nyini a na nkoto nyom pa na obi sa so ntonyom ntonyom ekọ na suban de to nyom na suban oda na die na aka no me hu obi a wabọ ball agidni ni suban na de ne bekọ na de na aba menu abema me hu obi a adwuma radio ni TV so a sabe wagidni ni suban na de ne bekọ na de na aba enti wo de agidni no na mo mpe suban a edo bekọ na do aba se mre nyina pa hunyade enti ya hwe suban ye nyina pa bibi ame abo edin aye popular ye hwe suban no ye nyina pe ka bi atramu enti ntro ene ndede na da ne suban enye mentwa we nanti na mfanye yie unu bi wadwuma na oto na duro na oka de ense aso dem kra no ye se ye ho kire mpanimfo enye suban papa ye pre ape ade ama ye ho no mama ye ni kan ehwe suban ya ye na die ye pre ape ade abafie no mama ye nkai se suban na de beko na de aba ade nyina to betwa na suban na do beko na do aba dan kwa ma be na temu a enye ka wotena mu ene dan a wodam kakra na suban a woda na die e wa brabom ene dai amenkira wo se pesuban pabi na die e kire won e ben wo abusua ene oman na na yede ka wo aha ena meja wo odofo e me de se wotimi ye adwumade enya mre tena ho enya nhira e madwumade abedine na empo men na mpanimfo a wa Adom TV a wo so masene adwumade ba ho camerafo soundfo MCR ena me producer Priscilla onyame nhira mu nyinara woni onyame entena